Pomaže Bog, braćo Srbi i sestre Srpkinje. Prije svega hoću da čestitam Božić i također Badnji dan, i na današnji dan hoću da snimim video o jednoj skrivanoj strani povijesti, a to su saradnja komunista i bjelaša. Prvo se aludira na sukob 1918. između zelenaša i bjelaša, i to stoji, ali mora se otkriti skrivana strana povijest, a to je da je sama komunistička partija Jugoslavije masu imala bjelaških omladinaca i da su oni sarađivali zajedno s njima protiv zelenaša. Ovo je, dakle, da kažem, skrivana strana povijesti. Zašto ovo govorim? Zato što prije svega zvanični crnogorski povjesničari o tome ćute šta su komunisti radili mrčene 1918. godine. Da bi nastavili širiti svoj frankomunjarski stav, oni pokušavaju da dovedu zelenaše i komuniste u isti koš govoreći o božićnoj pobuni. A sada da razmotrimo, da li je zaista tako? Savo Fatić, pošto inače govore o njemu potpredsjednik Podgoričke skupštine, održane između 24. i 29. novembra 1918. godine, se u bližoj prošlosti često nalazio u žiži interesovanja raznih kvazi rodoljubnih medija u Crnoj Gori. Fatić je bio glavni negativni junak mnogih skandaloznih tekstova, u kojim su se svakojaki autori i povjesničari obrušavali na njega zbog izjava ili prijedloga u koje je imao na dotičnoj Podgoričkoj skupštini. Milogorci se protive njemu, ali nikada neće reći da je on bio ateista i pristalica lijevih ubjeđenja. Njemu se pripisuje autorstvo neobično ekstremne i skaradne inicijative, da se Sveti Vasilij Ostroški i Sveti Petar Cetinski sahrane kao obični ljudi. Ipak, u tim mnogobrojnim napadima niko od kritičara nije stavljao u prvi plan i činjenicu da je Fatić bio ateista i pristalica lijevih komunističkih ubjeđenja. Iako su Fatića kvalifikovali ispravnim ideološkim odrednicama socijalista, bijeli komunista, bjelaški komunista, njegove skandalozne izjave nisu stavljene u ideološke okvire ekstremne ljevice, već su generalizovane i pripisivane Srbima uopšte. Cilj takvog postupka bio je medijska sotonizacija svih pristalica protivnika ujedinjenja 1918. godine i pravljenje jeftinih političkih poena u vremenu sadašnjem. Dakle, radilo se o lošim namjerama. Ipak, komunistička ubjeđenja Sava Fatića su bila toliko neosporiva da je po završetku Drugog svjetskog rata i vojne pobjede komunisti u Jugoslaviji on postavljen za prvog predsjednika Vrhovnog suda Narodne Republike Crne Gore. Ta funkcija je uvjerena, a samim tim sve skandalozne izjave Sava Fatića, nad kojima se prenemažu današnji kvazi rodoljubi, s tendencijom da nad njima teatralno precrknu, crnogorskim komunistima nisu ništa značile, niti su bile problematične, pa za to ne govore uopšte da su bjelaši, pošto ih mrze, navodno mrze, bile u velikom sastavu crnogorske KPJ. Kada su ga Titovi komunisti poslije preuzimanja vlasti 1945. godine Jugoslaviji postavljali na visoke funkcije, uopšte im nije smetalo što je Fatić bio potpredsjednik Podgoričke skupštine. Za novu vlast je bilo važno da je Fatić komunista po ubjeđenju, te da je bio jedan od najučenijih ljudi svog vremena u Crnoj Gori, jer je nakon završetka srednje škole u Rusiji studirao pravne nauke u Švajcarskoj Italiji, diplomirao 1911. godine na univerzitetu u Ženevi i govorio 5 svjetskih jezika. Javnosti je poznato da su bjelaše toga vremena činili crnogorski monarhisti koji su bili za Karađorđeviće. Manje je poznato da su i crnogorski komunisti listom bili u bjelašima, a pristalica komunističkih ideja u Crnoj Gori je tada bilo jako mnogo. Većina kritičara Podgoričke skupštine o tome nije željela da piše iz razumljivih razloga. Naime, mnogo je prostija i poželjnija verzija izražena kroz poklič Crnu Goru su 1918. srušile pristalice Karađorđevića nego govoriti objektivnu istinu.
navodni moderni kritičari Bjelaša i ujedinjenja nisu imali snage da tako programiranom dijelu svoje javnosti saopšte činjenicu da su i crnogorski komunisti bili ogromna pa i preovladajuća sila u procesu detronizacije Petrovića. Da su to saopštili, morali bi mijenjati ostrašćenu retoriku i ona bi imala sasvim drugi sadržaj i poruku, čega su se i tekako plašili. Jedan od rijetkih iz tog ostrašćenog kruga, koji je ponekad nabacivao činjenicu da su komunisti bili u Bjelašima, je crnogorski novinar i publicista Vladimir Jovanović, ideološki blizak nekadašnjoj Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti. Mada, nećemo koristiti njegove argumente, obrazložit ćemo iz autentičnih i arhivskih izvora. Moglo se očekivati da će crnogorski komunisti u vezi s ujedinjenjem Crne Gore i Srbije istaći pitanje položaja Crne Gore u ujedinjenoj državi. Međutim, ono što zvanična historiografija krije u vezi Podgoričke skupštine jeste to da je bilo tamo priličan broj komunista, jer ipak po stavu onih koji su tada bili u Crnoj Gori, prisustvo komunista uopšte nije uticalo na odluke Podgoričke skupštine. Sada, kroz moje istraživanje arhive, među poslanicima skupštine bilo je 12 komunista koji su bili studenti i pošto historiografija neće da im pomene imena, evo imena i prezimena tih komunista. Dušan Grupković, Miloš Jovanović, Stefan Nikolić, Dušan Popović, Vaso Novaković, Novica Šćepanović, Marko Rakočević, Božidar Tomić, Tomica Ivanović, Nikola Mićović, studenti i maturant Tomo Poleksić i Stevan Gošović. Osim njih, bilo je i nekoliko mladih učitelja i pravnika, neki od njih će biti kasnije istaknuti komunisti u Crnoj Gori. Jedan mali broj poslanika su činili seljaci, a predstavnika radnička klasa u skupštini nije ni bilo. Toliko o rodoljubivim komunista. Prema tome, 3 poslanika su činili intelektualci. Prema nekim podacima, poslanici nisu bili jednodušni u pitanju kako da se izvrši ujedinjenje Crne Gore i Srbije. Izgleda da se ovo pitanje postavilo prije zasjedanja skupštine, odnosno prije usvajanja rezolucije, da je bilo delikatno i da se sastojalo u tome da Srbija i Crna Gora stupe u jugoslovensku zajednicu kao samostalne države. Iz zapisnika Podgoričke skupštine, međutim, vidi se da ovo pitanje nije postavljeno na dnevni red, niti se o njemu diskutovalo. Činjenica je da su svi ti komunistički poslanici zajedno sa ostali bili za prisjedinjenje Crne Gore i Srbije. U Podgoričkoj skupštini komunisti su rješenje ujedinjenja Crne Gore i Srbije vidjeli u uklanjanju dinastije Petrović sa vlasti. U tome se gleda i bjelaška strast komunista u Podgoričkoj skupštini. Takav njihov stav došao je do izražaja i u diskusiji o rezoluciji. Komunista i učitelj Miljko Bulajić dao je sljedeće primjedbe na podnesenu rezoluciju. Citiram: "Svi smo načelno za ujedinjenje sa Srbijom, ali tražimo da u rezoluciju uđe još i ovo, da se konfiskuje imanje knjaza Nikole, da budu predani sudu svi oni koji su bili s njim saučesnici, da se anuliraju svi državni dugovi za posljednje 2 godine. U vezi s ovim diskutovao je i drugi komunista, student Miloš Jovanović. On je bio najodređeniji. Složio se sa tekstom rezolucije, ali pojedinosti koje su izostavljene moraju da uđu. Kralj Nikola je u rezoluciji kao prepreka ujedinjenju, ali misli da nije s tim sve učinjeno. Jovanović je predložio da se prihodi sa imanja kralja Nikole školuju djeca siromašnih roditelja. Obrazlažujući ovaj prijedlog, izjavio je da je kralj Nikola gušio svaki kulturni napredak zemlje. Predložio je također da poslanici ne polažu zakletvu pred sveštenikom, da crkvi ne treba činiti popusta smatrajući da su te ceremonijalne obavezne i izlišne. Ignorišu o tome da je skupština dozvoljavala Antihrista da huli protiv crkve i Boga kao što je ovaj Nesoj radio i o tome ćute. Broj komunističkih orijentiranih poslanika je Podgoričke skupštine u zvaničnoj historiografiji skoro nepoznat. Neće uopšte i da njih pominju da bi nastavili svoj frankomunjarski stav. Revizionistički autori milogorskih portala, pošto citiraju autore da bi povezivali zelenaše komuniste poput Jagoša Draškovića, zaboravljaju da je on rekao u jednoj debati u vezi komunista u Podgoričkoj skupštini da su oni imali veliki ugled i skoro jer, kako je rekao, baš zbog toga su bili komunisti.
Trojica narodnih poslanika u Podgoričkoj skupštini, Milan Terić, Miljko Bulajić i Miloš Jovanović i još jedne grupe komunista koji su se tada osjećali socijalistima, komunistima, uputili su 14. novembra 1918. godine predstavku skupštine koju ću sada citirati. Polazimo od jednog čina izvršenog kako istorijskim događajima, tako i narodnom voljom, a to je ujedinjenje srpskog naroda u jednu demokratsku zajednicu. Zatim polazimo od svršenog čina dinastije Petrovića, beležeći svršetak njihove vladavine, stvaranjem narodne slobode. Polazeći odatle dolje, smatramo narodnu volju slobodnom, izdignutom pa svima dosadašnjim zakonima kao i običajnim regulama. Da naše narodno predstavništvo u Velikoj narodnoj skupštini ima zadatak da sastavi jednu novu opštu regulu pomoću koje je u sadašnjosti narodu udara temelj. Cijelom ekonomskom, političkom i kulturnom životu i od Velike narodne skupštine kao i jednog faktičkog predstavnika slobodne volje narodne tražimo da usvoji zahtjeve, kao bitne elemente koje jedino mogu usloviti povoljan život srpskog naroda u Crnoj Gori, a to su da vlast Narodnog odbora bude najviša i da se prostire na onoj teritoriji sa koje je narod uputio svoje poslanike u Veliku narodnu skupštinu, da se uspostave vlasti u zemlji kao pomoćni organi Narodnog odbora. Činovnička mesta imaju se dobijati konkursom, a prvenstveno pravo imaju kvalifikovane, energične i neokaljene lica koja pre toga imaju autoritet u narodu i uživaju njegovo povjerenje. U nedostatku takvih imaju se od ostalih postaviti najsposobniji. Zatim da se izvrši stvaranje opštinskih vlasti na najvišoj samoupravi. Da se izvrši administrativna podela zemlje na bazi koju čine geografski položaj zemljišta, lakoća komunikacije i ekonomski interes stanovništva koja će sačinjavati administrativne jedinice. Uspostavljanje saobraćaja među svim mestima u unutrašnjosti zemlje kao i sa susednim zemljama. Da se od vlada saveznih država traži pomoć za narod i na teritoriji gdje će se prostirati vlast Narodnog odbora, a dotle ima se od maksimuma imanja klase u čijim je rukama bogatstvo zemlje pomoći siromašnim elementima. Da Narodni odbor zatraži od saveznih vlada predaju ruke bivšega kralja Nikole, kako bi Narodni odbor bio u mogućnosti predati ga sudu sa svima odgovornim faktorima za kapitulaciju zemlje i da sazna da takvo djelo bude puna satisfakcija pravdi. Da se dostavi narodu do znanja da može novim sudovima optuživati sva ona lica koje su zavedena ličnom korišću, radila na narodnoj propasti i da takve tužbe budu oslobođene svih taksenih tereta. Da Velika narodna skupština oglasi za nevažeće sve dugove koje vlada bivšeg kralja Nikole učinila od dana kapitulacije koja je ranije ukoliko sa njima nije uvećano blagostanje naroda. Da se povede stroga istraga nad rukovodiocima državnih blagajna u vremenu kapitulacije Crne Gore i da se krivci po ovoj stvari predaju sudu. Da u rashod proviznog budžeta zauzme mesto pomoć invalida, kao i isplata rekvizicije učinjene do kapitulacije Crne Gore. Da sva dobra koja je posjedovao bivši kralj Nikola, kao i sva manastirska i crkvena dobra, pređu u ruke Narodnog odbora i da se od dana predaju ovome, ovako postupa. Da se od prihoda svih dobara školuje jedan broj đaka, polovina toga broja da studira agronomiju, 1/4 tehniku, a druga četvrtina medicinu. Da se na dobrima ove vrste, gdje bude moguće, podignu ratarske škole i da se dobra vežu kolskim putevima za važnija mesta, zatim da se na imanjima, gdje bude podesno, podignu bolnice za narod. Dalje, sve dragocenosti po crkvama i manastirima imaju se smatrati kao svojina narodna po nadzorom Narodnog odbora. Narodnim odborima sva crkvena i manastirska imanja kao i celu svoju imovinu uručiti vladi Srbije, ali tako da projekat troškova ostane isti. Da se Narodni odbor zauzme
da bi otpočeo rad u svim školama, kao i da se njihov broj uveća, osobito broj zanatskih i poljoprivrednih škola. Dalje, nužno je ustanoviti da u vremenu školskog rada, preko godine, obilaze škole komisije sastavljene od jednog profesora, jednog ljekara i jednog učitelja. Zadatak takvih komisija bilo bi biranje najsposobnijih učenika i školovanje siromašnih iz opšte kase i da se u svim školama proklamuju za istinu rezultati pozitivnih nauka i tako dalje i tako dalje. To su sami napisali Milan Terić, Miloš Jovanović i Miljko Bulajić. Ovdje se u ovim zahtjevima vidi da je Podgorička skupština prihvatila hulnike koji su uz njenu dozvolu hulili na svece i pljačkali njihove leševe. No, o tome ćemo pričati u drugom videu. Kada su Bjelaši nastupili na vlast, brojne komunističke i ostale radničke organizacije bile su osnivane. Tako 7. januara 1919. na Badnji dan je buknula Božićna pobuna i mjesec kasnije. Dozvolili su komunistima da osnivaju svoju komunističku organizaciju u Kotoru 4. februara 1919. godine. U pitanju je bilo osnivanje produžnice opšte karaktera Radničkog saveza u Kotoru uz dozvolu izvršnog narodnog odbora ili ti Bjelaške vlasti, gdje su oni rekli: čast je potpisanom konstituirujućem odboru, tom slavnom poglavarstvu prijaviti da našem danom osnutak produžnice općeg radničkog saveza u Kotoru te jugoslavenske socijaldemokratske političke organizacije. Upravni odbor djeluje u kući broj 116. Tajnik saveza je bio Adolf Muk, a predsjednici su bili Stefan Grubešić i Mateo P. Marko. Tu slijedi također skrivana strana povijesti, da su se cetinski radnici i komunisti borili protiv zelenaša u Božićnoj pobuni. Među najodlučnijim borcima za prisjedinjenje Crne Gore i Srbije bili su cetinski radnici. Oni su u borbi za ujedinjenje vidjeli prije svega produžetak borbe protiv kralja Nikole, borbu za više socijalnih i političkih prava. Zbog toga su u stvaranju zajedničke države vidjeli ne samo ostvarenje našeg nacionalnog sna, već i mnogo svjetlije socijalne i političke perspektive. Imajući u vidu takvo shvatanje borbe za prisjedinjenje, onda je stav cetinskih i drugih crnogorskih radnika i komunista u vezi s prisjedinjenjem bio razumljiv. Još u toku okupacije na Cetinju je bila prisutna u vezi s ujedinjenjem slična podjela kao emigraciji i zarobljeničkim logorima. Naročito aktivne pristalice prisjedinjenja su bili intelektualci i radnici. Govoreći o radu jednog crnogorskog političara u interesu Crne Gore, jedan intelektualac je 1919. godine pisao: mi, udruženi s radnicima, stvorili bismo legalnu organizaciju protiv njih. Vjerovatno se tu radi o Narodnom odboru. Pominjući ovaj odbor, Martinović, aktivni učesnik u ovim događajima, kaže da u njemu radničke klase ima većinu. Taj smo odbor, kaže on dalje, stvorili i izopaženo proširenjem opštinskih odbora. Govoreći o delegaciji koja je na čelu sa mitropolitom Gavrilom Dožićem u Podgoricu, još jednom naglašava učešće radnika u ovom odboru. On kaže: odbor inteligencije radnika izabrao nas je šestoricu da idemo u susret našoj srpskoj braći i da ih na Cetinje dovedemo. I poslije oslobođenja Cetinja, cetinski radnici su vrlo aktivni i odlučni u radu na konsolidaciji odbrane nove vlasti. Oni su naročito aktivni u takozvanoj organizovanoj omladine, pa su nekoliko radnika i članovi njenog odbora. Svoju angažovanost i odlučnost oni su manifestovali i za vrijeme izbora za Podgoričku skupštinu. Na bijeloj listi, među 10 delegata za okružni odbor, bio je jedan radnik obućar. Na sam dan izbora tih delegata radnici su bili posebno odlučni, opisujući atmosferu na ovim izborima. Vukašin Bojović u svom dnevniku kaže da je bjelaška omladina svoga govornika stalno prekidala raznim upadima kao: mi vas šaljemo samo da objavite ujedinjenje sa Srbijom i to bezuslovno da se zbaci onaj zlikovac i despot. Božović i dalje kaže: to se samo neprekidno ponavljalo od omladine, a najviše od onih birača, terzija, lamara i opšte paroški zanatlija. No i pored ovakve uloge i angažovanosti, nijedan radnik nije bio izabran za poslanika Podgoričke skupštine. Među radnicima koji se pominju kao naročito aktivni navode se i kasnije istaknuti komunisti Leko Markuš i Niko Začiramin. Interesantno je da možemo Leka Markuša naći u kasnijem partizanskom
partizanskom pokretu u Drugom svjetskom ratu, u partiji, pa je tako iznenađujuće o tome što historiografija namjerno ćuti o ovome. Tokom decembra na Cetinje je iz Francuske stigao diplomirani pravnik Jovan Tomašević. On je stigao zajedno sa Andrijom Radovićem, predsjednikom Crnogorskog odbora za narodno ujedinjenje. Tomašević je još kao gimnazijalac bio veliki protivnik, kao što sam napomenuo, protiv apsolutizma kralja Nikole i u emigraciji tokom rata u Francuskoj on je bio protiv kralja i njegove politike. U isto vrijeme on je postao komunista, što ga je samo još više moglo utvrditi u njegovom protivljenju da se kralj Nikola i njegova uprava vrate u Crnu Goru. Dolazeći na Cetinje, on je stao na čelo cetinskih radnika, jer su i oni dijelili isto osjećanje u odnosu na kralja Nikolu i njegov režim, kao i on, i osim toga već su mnogi od njih osjećali prirodnu naklonost prema komunističkim idejama. Zato je Jovan Tomašević postao priznati i autoritativni rukovodilac cetinskih radnika i komunista i mogao je doprinijeti učvršćenju ne samo njihovih komunističkih, nego i bjelaških raspoloženja, koje u onom trenutku kod njih nisu išla dalje od želje da se sruši kralj Nikola i njegov režim i da se stvori jaka i velika zajednička država svih južnih Slovena. Bez obzira što u početku nisu postavljali zahtjev da ta država bude i komunistička, oni su smatrali da će u svakom slučaju biti bolja od male nerazvijene Crne Gore na čelu sa kraljem Nikolom i njegovim sinovima. Nije se viđala niti postavljala mogućnost nekog drugačijeg ujedinjenja. Naprotiv, u svakom zahtjevu za drugačije ujedinjenje oni su vidjeli stvarno protivljenje ujedinjenju i paravan za restauraciju samostalne Crne Gore kralje Nikole. Ova ujediniteljska opijenost nije mogla za dugo spriječiti postepeno kasno otrežnjenje, ali drugačije gledanje na nacionalne odnose u Jugoslaviji došlo je mnogo kasnije. Cetinski radnici su svoju odlučnost u borbi za bezuslovno ujedinjenje ispoljili i u danima božićne pobune, kada su sa puškom u ruci učestvovali u odbrani Cetinja od početka do kraja pobune. To je bio slučaj i u drugim krajevima Crne Gore. U koloni Bjelaša, koja je maršovala od Podgorice prema Cetinju i koja je odigrala značajnu ulogu u likvidaciji pobune oko Rike, Crnovića i Cetinja, bili su i budući istaknuti komunisti Stanko Dragojević i Nikola Kovačević. Treba napomenuti za ove komuniste da su imali poseban položaj u Podgoričkoj skupštini, posebno Nikola Kovačević jer je on bio učitelj i uživa privilegiju. Iako se poslije božićne pobune sve jasnije pokazivao pravi, navodni, klasni karakter nove države, cetinski radnici su i dalje bili žestoki branioci odluka Podgoričke skupštine. To se ispoljilo u njihovom angažovanju tokom 1919. godine u borbi protiv takozvanog komitskog pokreta, koji je od Bjelaša tretiran kao produžetak božićne pobune, a od brutalnih postupaka raznih bjelaških četa, koji su borbu protiv odmetnika pretvorile u hajku protiv naroda, jer su pljačkale, palile i rušile čitava sela i njihovo stanovništvo masovno hapsile i to sve pod parolom odbrane ujedinjenja. Tako su na pojedinim mjestima radnici, odnosno komunisti, odlučivali da formiraju svoje posebne čete za borbu protiv onih odmetnika. Tako je, na primjer, radnička organizacija Rike Crnojevića u julu 1919. godine donijela odluku koja se nalazi u Crnogorskoj arhivi i navodit ću sad faksimil. Radnička organizacija iz Rijeke i okoline na svojoj skupštini održanoj od 13. ovog mjeseca jednoglasno usvojila sljedeću rezoluciju. Ostajemo dosljedni o svojoj odluci od 6. juna 1919. godine po kojoj smo gotovi kao zasebna jedinica boriti se protiv svakog pokušaja koji bi išao sa tim da se pokrajina Crna Gora odvoji od ostalih jugoslovenskih pokrajina. Svima onima koji unose zabunu naše redove s namjerom da razori našu organizaciju, služići se za to nedozvoljenim sredstvima, dovikujemo: dalje prste o naše vrato da vas ne prištinu. Oni nisu prezali čak ni od toga da našu organizaciju klevetaju, nazivajući nas pristalicama separatne Crne Gore. Koliko je to bezočnosti, jasno je svakome ko poznaje istoriju božićne revolucije. Apelujemo na sve neorganizovane radnike širom naše pokrajine da se ne daju zavarati praznim obećanjima Nikolinih agenata, koji su samo slijepo oruđe u rukama italijanskih imperialista, jer separatizam Crne Gore je zločin,
koji u prvom redu i najviše pogađa radničku klasu. Organizovanim drugovima preporučujemo da čvrsto stoje uz svoje organizacije kako će služiti samima sebi i svoje partiji. I pored svih idejnih i klasnih razlika koje su već bile ispoljene i na tlu Cetinja, radnici i komunisti su još uvijek držani za najodanije borce za odbranu odluka Podgoričke skupštine. Međutim, iz arhivskih dokumenata našao sam jedan gdje su se zelenaši pobili sa ranijim sa komunistima u Rici Crnojevića i njega ću da citiram sa faksimilom. Juče oko 2 sata popodne ovdašnja socijaldemokratska grupa, veseleći se kroz Varoš, došla u konflikt sa nekolicinom iz nacionalističke grupe kojom prilikom bilo je vrijeđanja od strane jednih i drugih. Uslijed jake zaoštrenosti komanda mjesta i područja žandarmerija preduzele su ozbiljne mjere te pritvorivši izgrednike uspostavile red. Do naknadne istrage svi su na slobodi. Sljedovat će opširni pismeni izvještaj. Kada se jedna grupa naoružanih odbjednika prevezla iz Italije i iskrcala u Crnu Goru u julu 1919. godine, preduzeta je opsežna vojna i politička aktivnost Bjelaša. Pored ostalog, 22. septembra održan je na Cetinju sastanak predstavnika Bjelaša iz čitave Crne Gore i tom prilikom formiran je centralni odbor omladinskih organizacija, koje je trebalo da objedini rad svih bjelaških organizacija u Crnoj Gori. U taj odbor bili su Vojvoda Stevo Vukotić, Jovan Tomašević, dr. Neško Radović, Luka Vukotić, Petar Kosmajac, Marko Savićević i Jošo Martinović. Kao što se vidi, uz Vojvodu Steva Vukotića i druge našao se i rukovodilac cetinskih i crnogorskih komunista Jovan Tomašević. Ovdje se ne radi o pitanju da li je ili nije trebalo voditi borbu protiv grupa koju su naoružali Italijani i ubacivali u Crnu Goru radi ometanja funkcija i konsolidovanja nove jugoslovenske države, nego o tome da se na komuniste gledalo kao na fanatične bjelaše koji su spremni da se bez rezerve bore protiv svih onih koji bi mogli ugroziti odluke Podgoričke skupštine. Oni komunisti onda nisu viđeli preko neko drugačije rješenje državnog i nacionalnog pitanja Južnih Slovena. Zato, kada se raspravlja o njihovom radu i držanju u onim godinama, pitanje kako treba postaviti ne samo zato što je trebalo da urade, nego i što su u onim povijesnim okolnostima mogli raditi s obzirom i na stav KPJ u cjelini. Tako nalazimo fanatične bjelaške ideale kod čuvenih crnogorskih komunista koji su štitili Podgoričku skupštinu. Vuk Pulević, delegat iz Crne Gore, na zaključkom kongresu socijaldemokratske stranke Bosne i Hercegovine 17. aprila 1919. u Sarajevu kaže: kada su plaćenici raskralja Nikole i italijanskih imperialista pokušali na badnji dan da povrate Crnu Goru na prijesto, cjelokupna omladina i pošteno radništvo iz Crne Gore nije se ni časa dvoumio šta mu je dužnost. Hrabro su dočekali puške i u krvi po cijenu svojih života ugušili izdajnike slobode, dokazujući tim da će umjeti i htjeti braniti svoju slobodu. U nekim kasnijim izvještajima iz aprila 1919. komandanta Zetske divizijske oblasti, komandi armijske oblasti u Sarajevu, pominju se neki poslanici komunisti koji su bili u skupštini vrlo aktivni. Ovo je komandant mogao doznati preko povjerljivog poslanika kojemu je prenosio mišljenje i razgovor nekih poslanika i u pauzama. On je dobio podatke da je jedan poslanik u pauzi rekao da su srbijanski trupooslobodioci koje treba pokazati put, a Crnogorcima stvoriti mogućnost da se ujedine sa Srbijom kako sami nađu na shodno. Sve su ovo nepoznate i nezvanične izjave komunističkih orijentisanih poslanika u skupštini. Sudeći po njima, ovi su poslanici uočavali da je ujedinjenje Crne Gore i Srbije dobro postavljeno. Ukoliko je bilo pokušaja da se položaj Crne Gore u ujedinjenoj državi formuliše najodređenije, smatralo se da to spada u unutrašnje pitanje. S druge strane, to je dolazilo i zbog velikog oduševljenja tih ljudi ujedinjenjem. Valja napomenuti da su i političke prilike u Crnoj Gori i svijetu tada iziskivale da se to pitanje što prije riješi.
U vezi s gledanjem komunista na ujedinjenje Crne Gore i Srbije, interesantno je navesti pismo Bogdana Vujoševića iz jula 1919. godine jednom školskom drugu i partijskom prijatelju. Pored ostalog, on tu iznosi stanje u Crnoj Gori uoči Podgoričke skupštine i gledanja socijalista na ujedinjenje, pa piše: sve što je onda napredno mislilo, borilo se protiv kralja Nikole i njegovih kapetanskih vlasti da bi Crnu Goru povezalo sa Jugoslovenima, jer smo u tome bili životno zainteresovani. Naši komunisti, to želim da ti tapnem na uho, nisu se dobro ponijeli, ali se ne treba čuditi s obzirom da je ono bilo jedna velika preokretnica, sa koje su se račivali razni putevi, ali glavno je da smo još onda, prije no je ona bratija sazvala skupštinu u monopolu, imali svoju ideju, ako ništa drugo imali smo srce koje nam je nadimalo grudu stvaralačkom snagom i revolucionarnom žarom. Prema tome, komunisti u Podgoričkoj skupštini nisu pošli dalje od ostalih u pogledu pitanja položaja Crne Gore u ujedinjenoj državi. Međutim, u pogledu programa rada izvršnog odbora jesu. U vezi sa njim, oni su svoje stavove i pismeno formulisali u 18 tačaka. Pored ostalih delegalata je bio izabran i komunista Pavle Žižić Polja Kulašinskih, samo što se nije slagao sa ostalima oko ideala i ciljeva. Događaj koji su se na Cetinju i okolini odigravali u vezi sa izborima za Podgoričku skupštinu i božićnom pobunom nemaju lokalni nego širi opšte crnogorski značaj, jer se upravo na tom području najjasnije došla do izražaja razna politička strujanja i strani uticaji na događaje u Crnoj Gori krajem 1918. i početkom 1919. godine. Zbog toga analiza ovih događaja ima poseban značaj. Stavovi pristalica bezuslovnog ujedinjenja, ili kako su se od izbora za Podgoričku skupštinu počeli nazivati bjelaši, su potpuno jasni. Postoje mnogobrojni dokumenti koje nam govore o tim stavovima, pa nema teškoće da se utvrde. Oni su najzad rezimirani odlukama Podgoričke skupštine. Valja naglasiti da se ne zapažaju nikakve nijanse u bjelaškim shvatanjima. Drugačija stoji stvar kada se radi o stavovima zelenaša, ali o stavovima zelenaša možete da vidite na Arena 2 videa, a uskoro pravim i video o njihovoj budućoj državi da je kralj Nikola došao na prijestol. To dovoljno govori zašto današnja, odnosno zvanična crnogorska historiografija krije te postupke crnogorskih komunista koji su bili oduvijek vjerni odlukama Podgoričke skupštine, da bi što više falsifikovali našu slavnu crnogorsku povijest i da bi još više sproveli asimilaciju, odnosno rasrbizaciju Crnogoraca. I pored toga što je u periodu formiranja komunističke partije Jugoslavije osnovni pečat političkim događajima davala oružana borba bjelaša i zelenaša oko ujedinjenja, i mada je u toj borbi bilo sve podređeno, pojava KPJ unosi u politički život Crne Gore jednu novu dimenziju. Uz bjelaško-zelenaški antagonizam pojavljuje se i sada i klasni antagonizam koji se manifestuje i u političkoj borbi komunističke partije protiv građanskih snaga koje se nisu još bile organizovale u političke stranke. Oni će to uraditi tek godinu i po dana poslije komunističke partije koja se javlja kao prva politička partija u Crnoj Gori organizovana poslije ujedinjenja 1918. godine. I to je to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidio. Ako hoćete još ovakvih videa, preplatite se na moj kanal. Toliko o tome, možda bude drugi dio i pozdrav!